ادا السلام علیکم سنگتا معرضی ٹوکا کنگا نشتو مجالسہ کنگا علاقہ چوالنگے سن 2020 یک سال 8ویں مہینہ مرشی 20 تاریخ ٹیمت کو روش 11 بجے ویڈیو خاص کر پر کنگا لاڑی گھوریات کی کوٹا ادا مجالسہ موجود رمضان سنگتی گونی رمضان فرماش باز آباد ادا مئی طرف سنگتانی فرماش سوری میرا خان فرماش باز آباد یک نوی جان ادا فرماش باز آباد ویران فرماش وزیر خان فرماش یک سیوا خان ادا فرماش باز آباد نیازم ٹنگڑی فرماش باز آباد ناڑی یزگر ادا فرماش باز آباد جی ناڑی پیرو ہے فرماش ہے کہ سیدہ لنگڑی ہے فرماش ہے ناڑی جمعہ ہے فرماش ہے ناڑی اسمیل ہے فرماش باز آباد ناڑی سورا ہے فرماش باز آباد استاد رسول بخش کے فرماش ہے کہ گل کمپیوٹر والا ہے فرماش ہے عباس کمپیوٹر والا ہے فرماش ہے علی بخش کے فرماش باز آباد سری سلیم ہے فرماش باز آباد یکے پیرو بڈانی ہے فرماش باز آباد جی اطاولا کلونی ہے فرماش ہے روبر ذریخہ مری ہے فرماش ہے یکے سوری کرم خان ہے چپرار فرماش باز آباد وشتو ربا بھی سنگا سوالی مٹھے ما ذکرانیا علامی گناہ درگد لکی رکھتایا دا تو مافیا مجھزاگا شہر بلوچانی گشوں کا جند مرضیا نگت تو شاہری چکے نظرانی کسوں لیا بڑے مردان کسوں انسا میں پاک دا سر ڈبل لیا لگورا مار ٹرکے تو مرتو شہر وارت مختیا اے نادانا سما چینے ایک سمندر پر موتیا و خاص عزدار سیم قدر شاہرانیا خانم دا تو پونے منا نوازا گوشت بازیا جنگی شاہ یا شہرے پشے ہو میں کنیا جن جبی سے کوٹا مڑبراتے اگو فجیا اشتگا ما ہر دون ڈیو کو دستا دشمنانیا ما چکر دا قربانی سگن ڈگ پھٹیا نگن سو لشکر ہچی مار جدو پھر تے پٹیا کشتا اخر گوتا بدی گون نیکھیا دشمن سنگ تے مردے اخیری دیر پگیا مدیا شے ہو تاریخاں ڈسا عثمانیہ سنہ 2002 کے در کپ مڑ فراریا جی ترا شاعر ادا جٹ بھی تے کہاں نواب بالا چپجیا دلے تھی قوم آزادی میرے سے شبد روشیا اشتو کوہانی سرا نشت پا حقانی طلبیا گو بی اعلان آوار بھی تو کھنے گئے فوج سیالیا جدو کو کوہ تا ٹکر نام کشتی کو مردیا دنیا صحیح بھی تے سجو ادا کمان شے ہو مشہوریا تی کہیں پبزگرا پوڑا بنا بولا نو ریشیا ہنتی بٹ لیوانی ورگا کارن دھرتیا جینا ہم سرو گن کنا ارمون یادیا لاڑی ہمان دے دٹے میں رب اشتگا مار گستیا بزرگا کو سنگ تے مرداں کھوا اٹھائیں تا پجیا اے دروگ زندگانی بھوا چینے سکوڑیا چو پیشی سنگ تا عشت پدید کھلے ایشیا اگر موسا من سے سوالے منادا شے ہو پخوشیا حسین بلا شاہرہ مرکا محمد سین ورزیا خان حمد سلیمان دا عمران کراچیا یا تو ہزار خانہ کی جنگو کلوانیا رم میں شاعری آواز نارشا پج تیزیا پر موسا ہچ علاج نیس ندا ہچ کس مافیا جنو ما قیمتی شہران رکاڑا کارو صافیا تی سونا ہے رکاڑولا بلگا ما روشیا اکسگا سامنی کڑکاتی پیشی زندگانیا پارٹی سربری زورتدا میں شیرانی شکاریا پروارت دے آخری شیران ہویٹھو کا دنیا سیا سگا چاکری گھوڑا چکا دشمنانیا ملک خاطرہ ورنہ اشتگا دو براسیا سری وڈو شادیاں کشتدا پاکستانی جنسیا رندہ دادلی فوجہ جتھمش کا فکندیا ہمان ڈکو پریشانی دا اشتگا کلپ پھوکیا مڈی کلک سولیلم رواندا بھی روزیا افغان اشتو نشتہ کو قوم خاطرہ تھیا استاد السلام کو بزرگ پیار دوستیا پج دشمنانی ارتھ دھرے قومی ابراسیا کیا گوشت ہمین کے بھی کیڑا روشی آپتیا اڑا روشی آپتیا جنواب خیر نارندہ اشت سیاست چڑتیا اڑ صاحب تلشکر شروع بھی تے خلافیا براس براس رنجا دا قوم نے قوم والیا جنگی سنگ تا تو پکشنی مڑ خشگیا شاہ جدگا رحم دل گارو مقصورہ بیار مچیا بلانڈوہا نیمگی گندہ دا ٹوکاڑ سا حقیا کارا شارمان توزنہ توپ کنیا و مردار مسلبی سنیا کا ہر کوسیا سی مرگا شکارش تو ورگیں جند چوریا تو پوساں بستگا مورچا بیئے لاؤ جوبیا گوڑا شہو بگا بھی تھشتی نخانہ میں پراریا کو سٹلے ٹاکسی رابطہ نواب جنگرز منشیا نواب وائدہ داسو دی ذمہ زورت پیلیا بڑائی داسگا ذلت رمیرا واو آزو چلگری واجند مر کمین دھرتیا گشینی دا غیر تھی مردہ تاولا توپ زدیا کو سرکارک سو مہدہ شہو اتک گرتیا نیارت طاقتہ زوران سلامی بھی تے خوشیا امن دا مناگب تو وطنہ نشت چپیا گو قوما تعلق داشتو کنگے وست نیکیا مریض کات کن کنہ دا لیک کنیس داہیا تا قیدی کشتگا گارر زیلہ حاکمانیا ڈسک چوتانا ہے بیریں پشارہ جونے دھرتیا مانگینے کسی تیاری لڑی ہے رو امانیا نواب جنگرز ہوتا کاشتگو جند مرزیا گالی سنگتاں بھی تو مروشا نشت دراہیا پیشینا کسی تیاری چڑھ سے جند گاڑیا بٹو مزل کٹے تے نزیبی تے کلیا نیاسی پوجگاڑ اور دھوکا دا سے گاڑیا موسا لاکھ سو اشت نزیری جند چابیا بزرگ شاہر و ڈریول اول سہ مرد پجیا عزیز ہندار سی بھی تے کہے پوڑا بڑھائیا بزرگا سنگتاں گوشتا شاہ ٹاہے نے گاڑیا ماروں پیدلی لوگا دا پنچینے سے نزیا تو پیر کسی سیٹا لڑی دستا کو ہور گیا ملست دشمنا وارا شکرائی دیا جھیا لشکر چتگے میں شیدہ ہورا گفت پھٹیا بشینہ ترونگلی ورتو کڑکا بس جٹیا کمن شہو شہید بھی سے گل درکت دروہیا عزیز تیران کو ٹپی پوڑا زورت تیزیا نوی سے ڈاکٹر داخل ہوئی ارمان جہنیا دگا جھمب سے موسر دستا وارسانیا سنہ 2019 تاریخ
جک نوٹیا 17 یازدویں مہینہ روش اتوار چھٹیا عزیز شکل شہ ہوشتگن اے دنیا یا شدیدہ را تمنت کا ہوڑی سول ملکیا حاجی گون مولا داد سلاج رائے جوانیا کہ میر لشکرات کو میرا با ولازیا فداد مخلو بازر زت لکوامیا بزرگا لوٹ سے نے دو مقام زیارتانیا لشکر سامت ہوشتے نکتر رمدتیا اور کربلا شہیدہ ملک دین سائیا شجیا محمد عادت خدای دو سجانیا خدا تی رحمت بوجیدا نوی نوا گپتیا کزن پدیاں باغو بختے دا گردے نیتی ساریا ہمان جوڑ تو بر تو گارے میں رما گا ہیل دومیا خان ہم داختو توفیدی قوم سنبھالتا ٹینٹیا نوازا اکلاس وش جواجہ بینگانیا اویر بشکو واجہ بینگانیا اویر بش لشکرہ دوستیں گرتی چکو گشتیا دری جانو کریمو ہے کہ میر خان پر مردیا بزرگ سنگت امراستامی سلام بے حسابیا نی گرے گا شاہ یار نامہ جوان لیڈرانیا سمیر مافتا اتواگو نواب جنگ رز پھاٹیا خدا رحمے دل داستے کھنا قوماگ جونیا جنگا دروکن بلا من بیار زورتیا مری تاول بھی تھنگ ڈکی شتو بے حال بازیا میں ہیرتے کس وانیاران دیا بیانانگ جھلکیا ہویدہ بس تگالا شہر دا ٹائیں ترزیا